الرحمن الرحيم. أبناء بنات طلاب الصف الأول الثانوي، أولى ثانوي فرنساوي ترم أول. الوحدة الأولى الدرس الثاني فوكابولير مفردات صفات وظروف. نوفو جديد، نوفو نوفيل نوفيل نوفو نوفيل نوفيل. دو دوس. Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Douce, qui c'est son. C'est son. Aussi. Super, très bien, très bien. Ça va pas du tout. Ça va mal. Puf, tout le monde. وهنا طبعا ça va mal أسهل. ça va mal. tout le monde. من فضلك فعل الجرس ليأتيك كل جديد.